Hello sobite. Amasa poldung zuin crime to sim to 12% in ahinde ilansin. Tuni hin crime to sim kat Naovop Theilou zia Ajipan atha kiti. Thusim to anangai khom kit tawete. Behem to simanu may Naovop Theilou it ihi. Til ta be hitapun. Bible Abraham Jinu Sara hana chule adang dang honsong. Sa ananay Theilou zevin. Gen theinan ananay ivin. Alunguwa ki pa na him na nei po ve. Hitabong ma chun tu khang zengin zong Naovop Theilou na may hon ki pa na nei de po vin. Ajipa ching hon lungsit uzong la nu may tamta Naovop Theilou zia Ajipan ayang bolzing ada do ahilo le thin san tu uzong awmin hi. Tu chung hin e hon zong ichen now Indian gamsung Uttar Pradesh state Kanpur to gi gam la be se lu kho khana. Posal khan ne jinu Naovop Theilou zia lungsit na behela na tha Thusim chu anangai khom ki roite ache sa 2009 September tarik ge chun sanjes pa Sirram Verma lungdong tan awmin chule zan la so che je tan hinla achapa le monu sa si ina hunglung mong mong hlun tapun eje chun Sirram jong ke chol do the tapun hichi phat chun achapa sanjes chu aga akol le switch off in tan het the khat chu ni ra ni dan gi dana chu sanjes pa in apa hin fona tu hin nadiha buzok ka hin phalun tai a hin ti hi in la ni dan gi na nadiha buzok hin phalun ta a ni dan som la ka da tha chan gi ya in hung thun lo chu alung dong le jing in hi nadiha buzok le amo ho chu kilometer ni bawa ki gam thla hi ki in hi ti chara hung thun lo chu apa dinga lungkham lo thebang chu hi lo hi ye apa lungkim na ki be che che phanin amho panchayat pradhan pa chu bang zan khanga chun aga tho khangin hiti chan achapal amonu hunglun lo chu aga seitan hele pradhan pan jong hongai se lovin aga rejip chu ahin tol do in nadiha buzok lam chu azon jenglon tan hele amo ko ga jafarpur aga akho khel thun le aga rithun mai wa chun lampa ma mi khat akot ki keng ki kana khoelo wa na ke jam chu ahin mudo thon tan hi chun ama ni zong kin ta na kum thunin mi chu adal thon le Siriram Verma chapa sanjes chu an hitai e chun Siriram min zong avel dunga amonu umte ding ta sanalin ta nei ji chun avel dung chu torch line a hol tan hile lingnang no ya amonu ngai ta saku kewa na chu amun adel jinga avel le athisa na hitan hi ama ni geldanin koiham khat loin sa si hi su sirwa athao hidin aging molhanin chule sanjesin azinu hu na lama ama zong ava ova a he no hidin king molhanin hi hiti chun pradhan pan bakwan sing chawhan kakwan police station in charge pa chu aga afonin chu in bakwan sing chawhanin SP Swipe Iqbal chu aga het sa apain chomlo kan hichilai mun chu ahunglung tawen hi police so ahunglun chun thil dan a kholun sa si chu athimong hi het chen pha nun akinai bipen Pratap hospital la postmortem ding in apolu ta sanjes wang chu a hingna la hi zein Pratap hospital mama zanding in apolu ki nun hi ajinga khong wa tha tha in sanjes naw pa desrat chu kakwan police station a hungin jam tha ko unu chu pusal mi gate in kichep na nei zowa atha wa hin ichi mi gate ho chu ka upa dinga melma hi wetin report hung bolen hile ama report dung zui chun hichi case chu section 302 le 376 of IPC crime SL number 156 or 09 na charge it abolun hichi mi gen ho holdo na dingin police on athei to bahin su pan taven hi sa si ta sa chu postmortem abol zovun along dam sa chu ain ko te ajipa ten ikila atavin doctor hon sa si chu kichip na kine hipot ki me ali strangulate zo hitin postmortem report hin bolon hi police on jong ato pa diuta ji chun mithi na mun chu azon ki nun hil mobile phone kan hin modon hichi mobile phone chu sanjay sa hi jong ahin hedo kirun hospital hin zon hile sanjay su analip do naipun doctor hon la athifun ko tilo aki subkha na dang ompun hitia holewa omjing chu adat mo le uni hi chun police on sanjay su abol thuidin aging mo tawin hi chom khat jovin sanjay su hospital a konin
ina ahin sol do tawin ichun police son om na ina kunin aga pui doon police station na tudo din ahin pui tawi tudo anane ule anaupa se bangin asay kinin inla police son ta san na nei de povin ichi head do thein ding chun nadiha buzok lamchu ahin zonun lampa ma thilkhui Theilou tenu pa chu thil dan her ka ahlun letin aga adongon hele janglani dan ge don chun nupi khat le posal thum ka in ma hin zot paun nu menu ko ma chun hoilang na zu ti hom ti aka do thon le Gazafarpur zone ding ka hi vetin hi bang zam nunga niki cha lo hom ka ti le ka jipa le loini to ka hi ya ibola ka ki cha ding ham tin e hin don bol hne ti thu za phan police on suggest chu aga man don a hi le suggest in thu ta hin phong do tai ama se dung zuin posal dang ni chu aupa jinu naupa kamles loi pa hivin sa si chu amho tha hi ki che ten hin phong do tan hi sa si le sanjesi achi sa 2003 kuma chu anaki cheng thun heitan hinla 2009 chan geya azinu Naovop Theilou hi doctor thim ta chule hospital mun thupi ta pui wangun apa chompun kun ipi a bol jong le Naovop Theilou ding hi chu Ajipan hin he do phanin azinu hin emol pantan athu na ding kilom lova jong avojin chule da do ding in jong agel jin hi inla ate tenin wang alung sit na thun hi sa chom de hlon pun nikhan hi sanjesin sa si naw nu gi chen pi ding in aki gelin azinu koma tu ana tho na hi na khop ta le na tho lo na ding khat na sei pi nge ahin tin hi le azinun jong ki pa ten ado le anaw nu sudha aki chen pi nom dan ahin sejin chule amana anmule pa koma aga seidin soltan hi sa si din ngai ha le jong le ajipa tu se hi je chun asei mangbangin ajipa la naw nu ki chen ding thu chu anule pa koma aga sen hi le anmule pa chun ana no pi ke hlon ta pon hi ich je chun ichini apa chun sanjay sin anmule pa le ajinu chu ada hlan awa chawai pantan ichi awa chat bai lai ta chun amo khwa kon aina razan chanu vimla tong ki mu to hlonin kilung sin in ko hin mang hlon na bana ta sangai chat hlon jong ahin subul hit ching hlon tan hele sanjay sin ki chen pi loi ding in ahin zol tan hele sa si jin vimla chu nom pon hi ama ni hin khumandan sanjay nun ahead phanin na saten aza adan chulai chun azinu jong in lama akile tai ahin ki khen chet na lo je chun sanjay le vimla ki chen ding chu a hi thei pon chule da ding ati jong le anu le pa no lo je chun a boi hla jeng ta na hi chun kamles aupa jin munau pa ko ma sen hil lampi sun chu sa si tha do ding ti hi an he tai chuti a longgel nei pha nun sanjay chu aping tha dan in tan chan jong hial tan azinu jong ki pui tai iti a phal chom khat je uchun azinu le en sung ni ho chun a hin ta sam hle ta ben hi ichilai ta chu amma dinga ana to na ding phat hoi pe cha hum hitan chuti chun sanjay in September 8 2009 ni chun azinu chu ain ko te ina aga chepin ahung ki le lang thonin a kho jing hun tan hile kamles to anaki ho na bang chun kamles chu aloi khat to hungin sa si in ko salo ta line Gazafarpur apha kon lingnang loi khana angai ta Ajipan asong khol to ka zo si su thla pin ameli tho jingon hi ite sa si tha zo pharwa sanjay chun akhot akyang kan pi hlona chule a phone jong switch off a koi hlona lingnang la le lu hlona sanjay chu koilo dana koi ki ro hi konunga amho lungthima kon thil ki bol thu hi chu ahin ke do phanin tu ni ke in zela akoi jun chule sanjay naw pa desrat jong zela akoyun hiji thu ki su chanin jel sunga lungmong mon hlang tin ka chu ni lungmon na poi jel sunga tin saon phat chi sa na to chu tu a hin aga kilo o hetai hello so bite thusim hi chan hin na chai utin abon ki langle sok tel thusim hin ngai khom ki du hi sin ka channel hi like share le subscribe nem bol pidin tem na kan ni ye